45 po dito. Walo. Bili niya sa... Alis. Sampaw na. Sampaw. Cypress po yan. Isang part na Ito lang din. yan. Ano?
very refreshing. Mm. Murang-mura lang. Ay, pala rin. Meron din akong Shanghai. Kung gusto ninyo. Homemade Shanghai. Salamat. Ang aking homemade siomai. Corny na cup. Oh. Corny na cup. Yes, Salwani. Babalik pa. Yan, sales na lang. Sayang yarin kasi. Pwede yarin.